Yes, kanongeye mbifurize by'umwihariko umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, kuri ubu twumva mu masaha ya nimugoroba, turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 19 z'ukwa mbere, 2025 plutôt. Tugiye kugaruka ku ndege rero imaze kuraswa, ni indege imaze kuraswa y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ikaba ari indege imaze kurasirwa by'umwihariko mu gice cya hano muri Minembwe ahitwa kuri Puwezero. Ndasubiramo, indege by'umwihariko ya FARDC yo mu bwoko bwa drone imaze kurasirwa Minembwe mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Ni indege rero imaze kuraswa, ubu tuvugana ikaba imaze gushyirwa ku butaka. Ngira ngo ni na zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo, operasiyo ikozwe no mu misozi miremire y'Iminembwe iteye ubwoba. Turaje tuyikomozeho, tubive imuzi n'imuzingo, ariko kandi turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugere tuba updatinga. Mbere yo kugira ngo ariko tubyinjiremo, reka tubanze tunasuhuze diye tunaye ikaze bumva dukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, Zambia ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze twikuye ku mutima, twirukanse cyane rero sindi butinde. Nyamuneka muraza kunyemera kwite mbangura mu buryo bwihuse cyane, nyemeramite nkomoza ku makuru akomeye cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Nyamuneka muraza kunyemera tugaruke gato mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Kongo, ariko gato mu gice cya Uvira. Hari amakuru menshi akomeje kugenda atangazwa arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Mwamaze kubona ko abanyamulenge bamaze guhungira ahitwa Kamanyora, turaza kuba tubikomozaho. Kamanyora santere abanyamulenge bari guhungirayo, turaza kubikomozaho tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tuvugana impungenge n'inkuru zose. Umutekano, ihohoterwa ikomeje gukorwa mu bice by'umujyi wa Uvira uva kwa FARDC imaze kuba ihagera, turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo, ariko kandi turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugire tuba updatinga gatanu kuri gatanu, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Nizere ko turi kumwe tugiye kugenda tugendana, ariko kandi muraza kunyemera tugaruke gato ku bitero by'indege by'umwihariko muri teritwari ya Walikale ya Lubero. Muri teritwari ya Lubero habaye ibitero by'indege mu misozi ya za Kasupo. Ibi bitero by'indege rero biza gusiga mu 23 byarageje no kurasa ku ndege ya FARDC by'umwihariko, ariko kandi iyi ndege yarashe bikomeye kuri defense za 23, yangiza ibikorwa remezo birimo amazu, ibikoresho by'umwihariko by'abaturage, ndetse n'abaturage bamwe bahasiga ubuzima. Mu kanya gato abagera kuri 5 barimo maze kuhagwa, byose turaza kubyinjiramo. Ku rundi ruhande ariko kandi abasirikare baturutse kugira ngo uwababonye bahite bamufata, cyangwa se uwo babonye bahite bamufata. Ni amakuru agezweho. Si ibyo gusa kandi birimo biravugwa, kuko nyemera nkugire iby'idrone. Nyamuneka ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere ukwa 12 Mutarama zagabye ibitero bya drone z'intambara mu Minembwe mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Amakuru aturuka kuri ibyo bitero yemejwe n'ihuriro rya AFC M23 biciwe muri Lawrence Kanyuka, aho yivugira. Kanyuka rero mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yavuze ko biriya bitero byagabwe mu mudugudu wa Mokoko mu nkengero zawo. Yagize ati kuri uyu wa mbere tariki ya 12 Mutarama 2026 drone za leta ya Kinshasa zagabye ibitero by'indege zitagira abapilote mu buryo bw'ubuhumyi kandi bw'ubugezi bwa nabi mu gace ka Minembwe, by'umwihariko mu mudugudu wa Mukoko mu nkengero zawo. AFC M23 ivuga ko biriya bitero byagabwe ku bushake kandi mu buryo budatoranya, bikaba byibasiye ahantu hatuwe n'abaturage benshi, byanatumye abagore n'abana bicwa, ndetse binatuma abaturage benshi bahunga ingo zabo. Iri huriro rero ntiryatangaje umubare w'abaguye muri ibyo bitero, cyakora ryavuze ko ryamagana rivuye inyuma ihohoterwa ry'ubugizi bwa nabi rikorerwa abaturage b'abasivile mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yongera gushinja ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwica ku mugaragaro kandi kenshi amasezerano yo guhagarika imirwano. Ku bwa AFC rero M23 hari gukorwa ibiri gukorwa n'ingabo za Kinshasa, ni intambwe iteje ikibazo
kandi bigaragaza neza kutubahiriza burundu amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu mu bihe by'intambara. Ibiro bitero rero bya drone byagabwe muri Minembwe kuri uyu wa mbere bikurikiranye n'iby'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziherutse kugaba mu bice byo muri teritwari ya Masisi. Abaturage babarirwa muri 20 bose bakahasiga ubuzima, mu gihe ababarirwa muri 40 bo bakomerekejwe. Ibyo byose ni ibikomeje kugenda biba ariko kandi binagaragara. Nubwo rero kudeta i Kinshasa ikomeje gututumba, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ategerejwe i Lome muri Togo, aho by'umwihariko kuri uyu wa mbere agomba kwagira uruzinduko. Muri uru ruzinduko rero izindi ebyiri Tshisekedi yagiriye u Rwanda muri Angola mu cyumweru gishize, aho yahuye akanagirana ibiganiro na Perezida Joao Lourenço. Muri iki gihe rero uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe wa AU, byitezwe ko uru ruzinduko rwo kuri uyu wa mbere rusiga Perezida wa Kongo Kinshasa anabonye akanagirana ibiganiro na Perezida Fayu wa Togo. Perezida rero Fayu wa Togo amaze umwaka yarahawe inshingano zo kuyobora inshingano zo kumuhuza ibibazo bya politiki hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, n'inshingano yasimbuyeho witwa Joao Lourenço. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana neza icy'ingenzi Tshisekedi i Lome. Icyakora uyu mugabo ari mu kugenderera Togo nyuma y'iminsi mike asabye Angola kumuhuza mu biganiro n'abantu batandukanye barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mutwe wa AFC M23. Ni ubusabe rero i Rwanda yemeye, ndetse amakuru avuga ko yemeza kohereza Kinshasa intumwa zo gutangira kuganiriza na Perezida Tshisekedi. Yifuza ko rero bagirana ibiganiro. Mu gihe rero Lourenço yaba amaze gutumira AFC M23 muri ibyo biganiro, ku cyumweru tariki ya 12 Mutarama, Colonel Nangaa usanzwe ari umuhuzabikorwa wa ririya huriro yandikiye Perezida wa Angola amusobanuza ibyo biganiro. Nangaa rero yagaragaje ko Perezida Tshisekedi akomeza gukina muzunga, bityo bikaba biteye impungenge ku kuba hateje igitekerezo cy'ibiganiro bishya bishobora kuba ari we ubigiramo ijambo. Akaba rero agamije kubeshya abantu bose birebana ko biri kumenyeka akamenyero abonye ku nzira yari yatangiye itamunyuze. Yunzemo ati byaba byiza tumenye niba ubuhuza bwa Katari busabwa guhuza ibiganiro bishya, byaba ariko byaba bimeze bikazitwa gute, kandi bigirana uruhare rurerure ku bijyanye n'ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ubwo birumvikana yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda kigaruka, nyamuneka nako igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo kiragenda gisa nkaho kibisa Katari, kugira ngo ibiganiro nyamuneka batagira gute batabyishoramo. Umuhinzi w'imyaka 53 rero yarashwe n'abasirikare b'u Burundi ubwo yajyaga mu murima we w'umukecuru hafi y'uruzi rwa Rusizi rutandukanye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, muri komini ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Burundi. Aya mahano rero yabaye ku wa gatandatu tariki 10 Mutarama agana mu saa 12 z'umugoroba, nyuma y'umunsi umwe gusa hatanzwe amabwiriza abuza uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kugera ku mupaka w'u Burundi ndetse na Kongo. Ibi byabereye rero mu gace ka Rugombo muri komini ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura hafi y'ikigo cya gisirikare cya Mparambo. Amakuru rero yakusanyijwe aho byabereye havuga ko uwishwe ari umuturage w'imyaka 53 atuye mu gace rero ka Mparambo, yari arimo kujya mu murima we umukecuru uherereye muri ngombe y'uruzi rwa Rusizi. Mu murima we rwose wiherera aho hafi, yari aherekejwe n'undi mugabo wari uje kumufasha guhinga umurima w'umukecuru, nk'uko amakuru dukesha ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi abivuga. Agana ku isaha y'isaa 12 z'umugoroba, aba bagabo bombi bahuye n'irondo rya gisirikare rigenzura umupaka w'u Burundi ndetse na Kongo. Bivugwa ko rero abasirikare babategetse guhagarara kubera ubwoba. Nyir'umurima agerageza guhunga, abasirikare bahise barasa
bamukubita amasasu menshi, harimo n'atanu yamufashe mu mugongo n'andi yamufashe mu rubavu, yahise apfa ako kanya. Umugabo rero wari uherekeje uwishe kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo aya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe,
nicyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni
ku muhanda wa Pinga zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange.